CCTV. Hatu pidon am katong manlong kita kinong shed hagi hotel dan hagi restoran ibapau. Hamokam hilapan pun orlong yang katong kejongpi. Ke emission kelap le bani ai ki course ki bapel kadon ke degree course ke diploma baga advanced diploma course. WMLA ke Makurwat constituency uba renik tongkar rengkat executive engineer ke tempat PWD Roads Makurwat division uba JP Marbanyang hak santrik jaleu arja penreu la plipat ba ya ke jingking ya kali badiak surok thamai ke bejarong iway pon north south kilometer ke penyeso ya snong shatmoj berkisnong sokma southwest Hills district ya ke nasional langbaga scheme RIDF Kajisna yang ni jingking la penkemen ki pajba jong kathan ki blasuk hakalit kawan kakit kaba berkara karong. Hakani ka juk kasngi MLA ki officer kan thupru ki nongelam snong kila thung ki tan riding hakani ka jaka kum kadak ka jingrakhe ya ka World Environment Day. Ino ekne ka jingking indi on unveil ya inaugural stone. Kajing plino ekne jingking surok hang ne ha soma inyo ban kap no yo nurubon kepada ka World Environment Day gisgo kemen ba I kontraktor ba pentrei kene jingking la pen krer ba kini kiding bagi yo bantung kene kan ka jingsa kan mau bangi inaugurate ya kene ka jingking ngiyo bantung kini kiding bat ikirmen ba kini kiding ken im banlong ka jing kemen ya ka mai mariang bat ikibru ibah.com ya ka air ban yo ka oksigen lembar kini kiding oi ne lu em kan yung makimre bam men hakaba nakaliang ka PWD nangne na Makurwat division ngiyo banwan ban pli pajba no ekene ke jingking hangne soma hakaba ngasko ban ikublay ke department idon hangne I executive engineer jongka PWD Makurwat division idon ru SDO jongka Makurwat subdivision kamtame idon ru SDO jongka Mau South subdivision hakaba idon lang hangne idon ru IJE atabat ki official jongka department hi kibadon I maharal bat kuwi bat ai kublay ke pangru I kontraktor ibalah trei bahaya kene ke jing trei ke jingking iba kersan wanyang idon hande bengi bat ni ai kublay ya baro kibalay don benta ban perlong pan keladur ya kene ka jaka sene ya ke bangil yo pendep ya kene ke jingking hakapor ke babiang kalong ke jingarap ke bahadu kata-kata ya kipajba nangne na kithan cideng hamtam kini kindreu tuliki snong hakawan penjan yaki hakajing elet hakajing ewan hakawan kinlet ban mi ha jaran ikene kene ke jimpur keladur ka baru kata ke habban kelan nang de ban hiar sejasiar bat teter ban kiu sejakrem bat poisya jaran ke ba mentah direct lalak ban yat pajba na kene ke jingking ke balade pumne te ngi ai kuble ya baro ke baldan mata kamtam pajba jo kini ki snong parmarjan sene la kalong kini ki than sasat ot sene jaran dan kini saya ki kamtam ke snong sokma bat kini ki wi snong pamarjan ki balaya ai ke kamon ke diang bani kersan ya ke department ban ulong ke jiktre desa simpat ko berpau ring ti pajba bahwa kirang.com kiwi kisurok ke bagian penjan ke bagi penjan ni kene ke mai sutu menta badang don kam susu ban yo sakwi ke jiking harum jo kene hakaba kata kam penjan susu hakajing elet hakajing awan jo kini ki pajba na kene sliang tingin sepet ya kapor ke biang lano ndai karang don sakwi ke jirot.com ya kene ban cross ya kene kawa sakwi ke jiking kirang.com macna kata ke jiking tendre ki jing.com ke babon tendre ingin hapet ke priority kino ke bakam kerke ke bakalong matang isu kemen hadu kata-kata ban itu pajba bangel yo bon tili ki sanction ha ke bangel ong ye engineer ke bangem don porshu ban let le ban let bu monorim ya barok ki skim tendre ingin sapen bet ya katarik ya ke bangela ban bu monorim ki skim ke batmai sisen singin sapen long ha kano ke caka ha ke bagin le ban bu monorim ya ki skim ke batmai ke bagidang yo hadu nai mat barang sudah kita ingin sele but ya ke pajba kin sayo I te simpat idon kam ke jing trelang pajba bakin ai ke jing kersan ya ke sorkar
tam ki permen per banon rai koroi kapar hakane kadong katain ting ai kublai si simpat ikini ki officer ki badan hangne don manu ki ba don ban express ai ki ski bakmen don ki ji kenduk batang kret kut kumning ngim chim dakwa pun kami pajba jo ki snong kathau tingi wan ban le ikene ban pendap ban pen I syagi pajba ya kata ki sok men jo ngiru kum kasokar bat kum juru ikan permen piludi hakabagla pendap ki jitrei bat pajba kin yo tip bakane ke surok kalau long ready mentah kena ke jiking bat kalau long kaba ala bit la biang banelit banewan ke jing yelit jawan yo ki artli ki dong ki bahap kene konsumsi jungi isi simpat ki pajba batu boleh terkenap dalam dekat bat pajba barot yo ke kadong katai ya kabangin ya sim try ngin ya snow try ya kene ke jiking bakane ke jiking jongi ki pajba ikwa bang yo I bakane ke jing internet kan ya ini kumne omdei ban yo pentengit la ne omdei ban ya tangon ya kini ki reling ki bala don ki bala scam ki bala shna ti kwa bani I pajba kin sim kita jis snow try bakane ke jongi hi omdei ban penjot hindai kin I bakan sa kene ke internet kumne bat ngidas kwa bani I bakane department kan ya le sistem hina kapor ban don kita maintenance ke babiang kenang bat ke internet jo ke jiking bat ke internet jo kene ka jakah ne kan ya sa kumne isko tenar ru bang gidon hakene ke sengi hakaba kadai ka environment de tingi don ka internet kene ke mariang ke I kumne iso kwa bani I bakane ke internet jo kene ka mariang kan ya sa kumne ko bakalong mata belong ke bala ya ke bangin thong kambun kiding kenang ba kata ke internet kanang khambha su kamtam hakene ke sengi ko mata bagi don kene ka environment de tang kini kublai sibun kublai syargo Anek suraka naka banglang hadu sabmat ke ternat ko mubarnek lawan ra akan ke sorok katno kata kemen ke kane ke ka sorok yaj kit ka ba khalti yaj yang berki haka stom jinda dia kata kawe ba ta ubarnek pun im aja im dan ha kam tam nek mat im ke blek pun tat khai ta ko blek. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.